Celil yazgan her bir harfini yamadan karandaş bilen, her bir sözünü, her bir tanış bilgisini yamadan karandaş bilen yırtıp çıkarga gerek bular. Çünkü defterlerdeki yazmalar, olar barısı da karandaş bilen yazılganlar. Ondan sonra indi ikinci maksatta göz aldığında tutulan her bir mabit defterinin her bir bitin pajarga karşılık yüzünden indi bir vakitte dalar utta yanmasınlar için mahsus şunday sıyıkşa bilen olarını bir kitip çıkarlar. Buna şaktı vakit öte. Birinci mertebe olar tamaşaçılarga Celil'nin nәкміне туған күнінде аңа 70 yıl tuluğunu, 70 yaşını bilgilep ötken vakitte 1976 yılına көрсәтілелер. Жирләр монда, шитләр иркендә. Тик бар минем кара уйлар белән топланмаган керсез йөрәгем. Йөрәгемнең язгы гөлләр төсле җыры булсын сиңа бүләгем. Үзем үлсәм, исмем, җырым үлмәс. Ул яңгырар илнең кырында. Сөйләп илгә тоткын күңелләрдә. Шәшәк аткан дуслык турында. Jırlarım sıçratıp yüreğimde